Samir yang jalin tumungti ini bertan konten langsung cak 14 number Korkanthi constituency kaparlo langlok so long kirong phar arong khonsing atum korte do an chingrum se phusar pisar atumaphan tirim kaching du la so long kang du pon la ke dhonsing rong phar sabrasi sarmung rong phar la pen dongka rong phar atum angthun la pen tirim do an aphanta man peng pi pajir pon lo la son se aningkan wangta la ro thom asumar atum chingrum se ningkan si along edon aboha pathik se phusar pisar angthun la pen tirim do an aphanta chingdu pon lo langlok so pen kanto hanse report news 18 difu Tulang mah bela mana hulu? Dari cepat tu naik ya. Dhonsing Sabrasi asal thun bensin cing dulu lani tum Dhonsing Sabrasi la so sumar bangke sarmu rong phar la pen dong ka la so asumar atu si ni cing chili ati ini la so jiwar tanglo la si hai kini ke chongye phansi tirin cipami pom Kenali tum pening vila so tirim ting dulung don kan sini tum la so ini pon ini mana tirim ting dupon lah mana don kan lah bang kuan mah kadang pen bang kriket home kriket home phansi kang dupo mana piso la pena apsinan son si kang dupo la pena la sodak la kici ke yang atong pan an bang induk kon lo